Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini zapravo su jedna od marginaliziranih grupa u kojih mi svrstavamo i znamo i sami da mladi ljudi generalno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Naše istraživanja pokazuju da mladi ne idu samo zato što nemaju posla, nego jednostavno ne vide viziju ove zemlje. Ako govorimo o mladima koji se ipak odluče baviti biznisima, onda oni imaju izuzetno mnogo izazova s kojima se susreću da bi takve biznise održali i da bi uspjeli. Međutim, većina mladih ljudi nije još uvijek spremna zakoračiti u svijet biznisa, odnosno sami pokrenuti neki vlastiti biznis, ne zato što ih to ne zanima, nego zato što jednostavno svaki dan prate medije koji vrlo negativno izvještavaju o stanju u privredi. Da su poreske stope jako visoke, da nema nekih olakšica, da poreske uprave, inspektori stalno zatvaraju firme. Jednostavno to je mladima razlog zašto odustaju od takvih poduhvata. Zašto se mladi odlučuju da nam se jave? Vjerovatno zato što u svojim sredinama, lokalnim zajednicama iz kojih dolaze, vide druge mlade ljude koji slične stvari rade. Mi vjerujemo da je veliki utjecaj na to ostavljaju mediji koji izvještavaju pozitivnim pričama mladih koji pokreću biznise. Nažalost, ono što se ne događa jeste da mediji sami istražuju takve stvari, nego mi ih uvijek moramo pozvati, animirati, pa ponekad i financijski podržati da bi oni ispričali u javnosti šta to zapravo mladi ljudi rade. Imamo sjajne primjere sa lokalnim zajednicama gdje institut potpisuje ugovore direktno sa lokalnim zajednicama gdje zajedno finansiramo takve biznise i načelnici su izuzetno spremni raditi na tome. Ali opet vidite, imamo lokalnih zajednica u kojima nemamo dovoljno prijava na javne pozive, jer jednostavno mediji nemaju dovoljno jak način da izvještavaju o tome da postoje takve mogućnosti. Ne samo da postoji javni poziv, nego i da postoje uspješni mladi ljudi koji bi bili animatori drugim mladim ljudima da pokrenu biznise. U radijskim emisijama često smo razgovarali sa tim ljudima, mladim poduzetnicima, međutim primijetili smo da je do mladih ljudi teško doći putem radija, pa smo otprilike prije godinu dana krenuli u jedan, hajmo reći, veliki projekat gdje smo odlučili da mladima pristupimo putem društvenih mreža. Te smo počeli praviti kratke videe, bavili smo se mobilnim novinarstvom u kojima smo pravili reportaže o mladim poduzetnicima kako bi drugi mladi ljudi to mogli vidjeti u nekom kratkom formatu koji im ne uzima mnogo vremena. Mladim ljudima koji pokreću biznis svakako je važno da imaju podršku sa svih strana, između ostalog i medija, jer je upravo to način na koji se mogu promovisati u zajednici u kojoj žive, na koji oni koji mogu pomoći ne samo u financijskom smislu, već i u nekom mentorskom smislu mogu doći do njih.